Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Umwana w'Imana Yesu Kristo umunyanazareti ahabwa icubahiro. Ndashimiye Data, Imana y'amahoro, Imana y'agakiza, Uwera wa Isirayeli, kubw'imbabazi ziwe zamaye ibihe bidashira, ni ku mwanditsi wa Zaburi avuga. Imana nihabwa icubahiro, twemereye kongera kugira kano kanya ko gusangira ijambo ry'Imana muri kino kiganiro Saveur Divine. Munyemerere ndabaramutse, ndabipfuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo abane namwe, kandi ayo mahoro agwire cyane, kuko abizera barayakeneye, isi irayakeneye. Imana ihabwa icubahiro. Ni mwene so Kwizera Fabien. Imana iduhana umugisha. Turi ku munsi wa gatanu, turasozereye igicumweru hano muri kino kiganiro dusangira ijambo ry'Imana uko Imana iriduhaye. Mwarabikurikiranye, igicumweru twari dufise theme ivuga ngo imbaraga z'umusaraba wa Kristo. Haleluya, Imana ishimwe. Imbaraga z'umusaraba wa Kristo. Twumvise byinshi ibyakorekeye igorogota, byabaye agahebuza kubizera, ariko biba kurimbuka kubatizera. Abatamenye aya makuru y'umusaraba kuri bo ngo na makuru abacira urubanza, mbere urubanza rwo kurimbuka. Abapfa n'abatahishuriwe rino banga y'umusaraba w'igorogota, ngo ariko kubizera ni ubushobozi bw'Imana. Umusaraba wa Kristo Yesu ni ubushobozi bw'Imana isumba byose. Haleluya, niko Pawulo yabyandikiye abikorinto. Reka dusomere ino jambo dusanga mu Bigalatiya igice cya 3 umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 14. Haravuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kugira ngo kwizera kuturonkeshe mpwemu twasezeraniwe. Imana ishimwe. Haleluya. Bene data bakundwa, iri jambo rirakomeye. Ijambo ry'umusaraba ni imbaraga, ni ubushobozi bw'Imana kubahona n'akaga. Ijambo ry'umusaraba ku banyabwenge b'ibyanditswe, ku banyabwenge bo mu isi abateye umugongo agakiza ka Kristo, n'akaga. Haleluya. Reka ndangirize kuri rino jambo rivuga ngo muri byinshi twumvise, twarumvise ko iri jambo ry'umusaraba wa Kristo Yesu igorogota twahaherewe agakiza kuzuye ko kuva mu byaha
tukinjira mu buntu n'imbabazi z'Imana, tugahinduka abana b'Imana, tukaba abaragwa b'ijuru. Kera twari twishwe n'ibyaha, Imana ishimwe. Igorogota ku giti, bene data, niho Kristo Yesu, haleluya, muri we Imana yaremeye itorero, ishengero ry'Imana ryavukiye ku musaraba Igorogota, aho wa musirikare w'Umuroma yakora igikorwa atazi isobanuro, atazi ko ari ubuhanuzi akoze. Mu izina rya Yesu Kristo ndashima Imana kuko Imana yakoze. Era bene data, Igorogota umusirikare afata icumu acumita Yesu mu rubavu, havamwo amazi n'amaraso, bisigura ngo ishengero ry'Imana yavutse riza kuboneka ku mugaragaro i Yerusalemu ku munsi mukuru wa Pentekote, ariko ryavukiye Igorogota iriboneka ku mugaragaro i Yerusalemu ku munsi mukuru wa Pentekote, aho intumwa zari kumwe n'abandi zuzuzwa mpwemu yera. Imana ishimwe. Igorogota ku musaraba. Tumaze gusoma aya majambo yandikiwe abigalatiya ngo kera ibyagezwe amategeko yatuzanira ikintu kimeze nk'umuvumo, yari yanditswemo umuvumo, kubera ko iyo umubyeyi yakora icyaha, amategeko cyangwa ibyagezwe byavuga ngo icyo cyaha cyategerezwa gukurikirana abana byaye gushika ku rungano rwa 4 kugeza kuri 4e generation. Izo generation zose zikagira ingaruka zivuye kuri cya cyaha cyakorwa n'umubyeyi. Bene data, ndabazaniye inkuru nziza. Hariho bene data bananiwe, hariho bene data barushe, birigwa hirya no hino mu bahanuzi, birigwa hirya no hino barondera icyo bita deliverance. Hano tubonye ngo ku musaraba Yesu yaducunguye umuvumo wose, il nous a délivré de toute malédiction. Hari jambo nkunda umwami wacu Yesu Kristo yavugiye ku musaraba agomba gucikana. Yaravuze ngo byose birarangiye. Imana ishimwe. Mu rurimi rw'ikirundi byose birarangiye ntibivugitse neza. Mu gifaransa aravuga ngo tout est accompli. Imana ishimwe ngo byose birangiye neza. Gahunda yose y'Imana yateguye kugira ngo icungure umuntu yose igiye mu bikorwa. Muri ibyo byose byarangiye harimo umuvumo wose. Uyu munsi umuntu yakiriye umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, akemera ko Igorogota yahacunguriwe, akemera ko Igorogota ibyaha byiwe byamanitswe ku giti, uyo muntu nta muvumo wa karande umukurikira. Imana ishimwe. Rero ni muruhuke bene data no kuja gusengerwa ngo karande ngo z'ababyeyi. Iyo umuntu yihanye ababaye icyaremwe gice kuko bari muri Kristo Yesu, ibya kera bibi byose biba bihindutse bishasha. Imana ishimwe. Muhumure bene data, rero Igorogota ku musaraba umuvumo wose wadukurikirana. Basogokuruza ibyo baterekereye, ibyabereye mu miryango yacu ya kera bimeze nk'imivumo, ibyo mu kinyarwanda bita karande. Igorogota Yesu Kristo yarabimanikiwe, yabibambanywe nabyo kugira ngo abikureho, kuko yafashwe nk'ikivume kuva ahejeje gucirwa urubanza, avuye aho yarahejeje gucirwa urubanza gushika Igorogota. Abanyagihugu bose bya Yerusalemu bari ku mabarabara, abagabo, abagore, imisore,
abakobwa, abana, abatama, abakecuru, bose bamucira amate mu maso ngo uravumwe, kuko uwabambwa ku giti wese yaba ari kivume. Uwo muvumo wose Kristo yarawikoreye, awujana i Gologota, awusigayo. Amakuru meza, nta muvumo uri ku mwana w'Imana, ku wakijijwe, kuko Yesu yarabibambiwe. Imana ishimwe. Ngaya amakuru y'umusaraba. Amakuru y'umusaraba twaharonkeye kuba abana b'Imana. Amakuru y'umusaraba twaronka intsinzi, tuma dutambuka muri runo rugendo ruja mu ijuru, bigatuma tunesha kandi tugatsinda. Ku musaraba i Gologota twahakuriwe ku muvumo wose wadukurikirana. Uyu munsi twaratsindanishirijwe no kwizera, tubiherejwe muri Kristo Yesu umwami wacu, kubw'igikorwa Imana yakoreye ku musaraba muri Kristo Yesu, kugira ngo abamwizera bose bahinduke ibyaremwe bisha. N'amakuru meza bene data, Imana ibaha umugisha, mugire ibihe byiza mu mwami wacu Yesu Kristo, kandi Imana ikomeze kutwibutsa aya makuru y'umusaraba i Gologota, aho twacunguriwe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.